Novi lolotou, novi lolotou, novi lolotou le afeto kple dela Yesu me. Me do eƒe yeye ƒe dzɔgbonyui na miɔ katã eye mele gbɔgblɔm le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme bena enu yeyewo wona dze gɔme le miaƒe agbezame le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa dzi, elabe ye ŋutɔ ƒe nya gblɔe na mi be enu yeyewo yawɔ le yeƒe ame siwo nye ame yeyewo le yeme ƒe agbeme. Nɔvinye, Aƒetɔ ƒe nya ne wɔ eƒe dɔ le agbe yeye si ke nɔm nele la me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Miagblɔ na mi be eƒe yeye blaeve ade ya la enye eƒe ɖeke ye ame sia ame vevietɔ ne ame siwo katã nye kristotɔ be miaɖi fia be nyateƒe Mawu ƒe nya la ele agbe. Miaɖi fia be Mawu ƒe nya la ele agbe. Amen. Mele gbɔgblɔm bena miame siwo nye kristotɔwo la, edze be miaɖi fia be Mawu ƒe nya la ele agbe. Enye nyateƒe nya matrɔ ke wɔa yeƒe dɔdasiwo abe leke tutue Aƒetɔ alo ŋɔŋlɔ kɔkɔe agblɔe na mi ene. Maganye ɖikeke na mi ke o, ke miawoe la ɖi fia be Mawu ƒe nya le agbe eye wògale eƒe dɔ wɔm egbe hã eye wòanɔ wɔtsɔe ɖe mavɔ me. Eya ta nɔvinye, miaƒe eƒe yeye ƒe mawunya gbãtɔa nye sia eye makpe wo tɔxɛ bena nale to ɖe enyawo nyuie ne edi be eye ne elɔ be Mawu ƒe nya ke le agbe ne wɔ eƒe agbedɔ le agbewo me la, ne nakpɔ enu yeyewo le agbewo me le eƒe yeye si ke be mi dze ya la. Mele kuku ɖe nɔ bena nale to ɖe nya siawo nyuie, nabia Aƒetɔ be nana be yeƒe dzitsinya ne gbɔ agbe, yeƒe dzitsinya ne gbɔ agbe, ne ye dzitsinya ŋutɔ tsi nya na ye to nya yawo me, ne nate kpɔ wo amenyenye ke Mawu be nanye na ye, ne yate wɔ nu yeyewo le agbewo me, ahe ɖi fia be yeƒe nya la ele agbe eye metrɔna o. Leke ko le tso gɔmedzedzea la, nenema ko le egbea eye nenema ko aganɔ tsɔe ɖe mavɔ me. Enu ya ŋuti ye miawo mi kpɔtɔ le dɔa dzi hele gbeƒã ɖem ablɔɖe nya ya, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya ya, xɔxɔ ƒe nya ya, vovo ƒe nya ya, agbemavɔ ƒe nya ya, vivisese ƒe nya ya, dzidzɔkpɔkpɔ ƒe nya ya, ŋutifafa ƒe nya ya, na amewo katã ne miawo katã miakpɔ ŋutifafa blibo ke tso Mawu gbɔ na yeƒe enuwɔwɔwo ke mi nye abe amegbetɔwo ene. Eya ta nɔvinye, miaƒe tanya le gbɔgblɔ na mi bena kristotɔ nyenye ƒe agbe yeye nɔnɔ kple eƒe domenyinyi nuwo. Kristotɔ nyenye ƒe agbe yeye nɔnɔ kple eƒe domenyinyi nuwo.
si que gobe be nye Kristo to la agbe ke la no la oyo be agbe yeye eye agbe yeye la nous que de me ke anye wa yo be edomanyinu ke cho agbe yeye me nawo ke nye Kristo to ta no vigne mine ji ge blow be na ton se enya de le enya yo me ela bena be wanye dada alo evide nu sinye ya irana amela yenye be ne ame ade le nane wom nye eye onye apetola pe lololula ato si dada no alo evide nu no alo ato di joto hele na o be mo fe nya ya ke se alo ke ye khwede do kemela ye cho de to mala se kakpo yi awo e fe do tutu ke ye mo probe wawo ela be e khwese benene ma mo fe nya le ma ela be nenye be khose me la si o de mo fe nya wo mu la o ma to yo be Jose toka caballo be Kristo to o eyata mebe na notoji ne na no senya nyia ke la pro le fe katame fe ke mi je ya yibi yo be fe ye me mi doro ya la ke la pro le fe ya mebe na egranye adaba fofo adanye miniti adanye gafufu yo era nye nkeke de kayo era nye kosida de kayo eye mi ba lebe enye wetri de kaka ga le kaka ba do wetri we via ke imi agbobe efe ya 14 fo hohola novinye enyawo ke kude efe ye ple agbenono ye na Kristo tola ye fe enyawo jimi ya yinami eye wa nye vide nu ple ya irane amesio kata po odoko le Kristo me vavato eye otozi maufe ametetio ke manto tia to e fe doki wona milame elabe amejojo ko le gomo poge le maufe ngbedodo me menye amesio na nouveau on va dire coucou de au nouveau tao que amesio no a Kristo mo vungbe siagbe eye menye nouveau mo vungbe siagbe la wa o ko ila tema pogome mega gleke bena menye amesio le au nouveau mo vungbe siagbe wa we la pogome que bon amesio le Kristo Yesu mo vungbe o chogba lo gbe siagbe et siayi la wawe le domenige le agbema voame wawe le maufen gbedodo katafe domenige wawe nya amesio omokpokpo le aussi be nya sio kata mauglo la wa kwem vavale miafe agbeme eyata notoji ne na se nya sio pupiola predo zaria maune yao be electore bo proideme si afa nyama nyi maune no kwemi be na no toji na se esiaolo Yesu Kristo pon comme nyano vi Yesu yo ira maulolo avoatiro ape bemika se cho through forgiveness mission Australia o ira mikade